Mwifurije ibihe byiza aho uri hose waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda ngo ikaze muri gahunda z'amakuru yacu dukomeza kugenda tubagezaho biciye ku rubuga rwacu rwa M247 TV biciye kandi ku muyoboro wa YouTube. Nizeye neza ko umeze neza cyane. Reka nkubwire ko mu Rwanda ihuriro ry'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Civil Society Human Rights Alliance ryagaragaje bimwe mu bikibangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihugu, risaba ko hafatwa ingamba zigamije kubikemura vuba na bwangu. Ni muri raporo rero iryo huriro ya mbere yasohotse muri uku kwezi ryagaragaje ko mu Rwanda hari byakozwe mu kurengera uburenganzira bwa muntu, gusa mu by'ukuri itunga gatoki ahakiri ibibazo, isaba ko hongerwamo ingufu. Bimwe rero mu bibazo bikomeye cyane bibangamira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda byagaragajwe harimo umushahara fatizo utajyanye n'igihe, abantu baburirwa irengero, ibibazo kandi abari muri gereza n'ahandi hafungirwa abantu bahura nabyo, inda ziterwa abangavu, amategeko yemera gukuramo inda akirimo ibihato, no kuvuga ibibazo ndetse n'ibindi bitandukanye muri rusange. Iyi raporo rero yakomotse ku igenzura ryagiye rikorwa n'imiryango itegamiye kuri leta igize iryo huriro mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu nk'ubukungu, imibereho myiza, umuco na politike, bibanze kandi ku byiciro byihariye nk'abagore, abana, abafite ubumuga, mu by'ukuri abimukira n'impunzi ndetse n'imfungwa. Nk'urugero reka turebere hamwe mu by'ukuri ku bijyanye n'ababurirwa irengero. Ni ingingo bikijeho cyane. Reka nkubwire ko mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hashyizweho agashami gashinzwe kwakira ibibazo by'abantu baburirwa irengero hagati ya Mutarama 2019 na Nzeri 2020. Bivugwa ko abantu bagera ku 1301 bamenyekanishijwe muri RIB nk'ababuriwe irengero, muri bo 1124 bari abagabo mu gihe 177 bari abagore. Icyakora ihuriro kandi ryagaragaje ko guverinoma ngo yakoresheje imbaraga mu gushaka abo bantu, bigatuma abantu bagera ku 1010 baboneka, naho 191 kugeza muri Nzeri bari bataraboneka. Nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, basabye ko hongerwa imbaraga ku buryo rero mu Rwanda hatabaho ibibazo by'abantu burirwa irengero, byanabaho hagakorwa iperereza ryimbitse bakaboneka vuba. Ati basabye ko abataraboneka babashakisha bakaboneka vuba, ndetse no kwita ku kwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga agenga abantu baburiwe irengero nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Umunyamabanga mukuru wa RIB Jano Ruhunga aherutse kandi kuvuga ko ikibazo cy'abantu baburirwa irengero terwa n'impamvu zitandukanye. Yagize ati iyo umuntu adatashye mu rugo bagira impungenge bakagana RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ati duhura nabyo buri munsi. Ati tubona abantu benshi cyane bavuga ko babuze ababo ku mpamvu nyinshi cyane. Ati hari ugorobereza ahantu, ati hari abahunga amadeni, hari abajya kandi gupagasa ntibavuge, hari abana b'abangavu kandi bajya mu tubyiniro, ati babona bwije bakanga gutaha iwabo. Ati rero hari ababura gutyo ariko bakaboneka nyuma rero y'igihe gito. Ati bamwe rero mu by'ukuri bamara igihe, abandi bagakomeza kubura cyane. Ibyo rero umuyobozi wa RIB, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Jano Ruhunga yakomeje kugenda agarukaho muri rusange. Hanyuma ku bijyanye n'umushahara fatizo kandi umaze imyaka isaga igera kuri 40 mu by'ukuri utarahinduka, ihuriro ryagaragaje ko kimwe mu bikibangamiye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda by'umwihariko abakozi ari ugutinda kugena umushahara fatizo ujyanye n'igihe, ngo bigatuma rero harabahabwa imishahara itajyanye n'ubuzima babayeho. Kugeza ubu mu Rwanda aracyagenderwa ku itegeko rigena umushahara w'abakozi mu Rwanda ryo mwaka wa 1980 rigena amafaranga 100 nk'umushahara w'umukozi ku munsi. Raporo igaragaza ko biteye inkeke kuba itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryaravuguruwe mwaka wa 2018, aho rivuga ku by'umushahara fatizo ariko ntirivuge ku ngano y'umushahara fatizo. Bavuze ko ibyo biteza urujijo kuko bidakemura ikibazo abakozi bakunze rero kugaragaza. Naho ku bijyanye n'umurimo kandi ihuriro ryatangaje ko rihangayikishijwe n'abagenzuzi b'umurimo mu turere bakora amagenzura y'uburyo rero amahame agenga umurimo yangizwa, ariko urwego rw'imirimo mu by'ukuri itanditse ntirwitabweho. Bagaragaje ko mu bigo mu by'ukuri by'abikorera ngo nta bugenzuzi bwimbitse bukorwa ku mutekano n'ubuzima bw'abahakora. Basabye leta gufata ingamba zigamije ishyirwaho ry'umushahara fatizo bijyanye n'imibereho y'abakozi, gufasha inzego zitandukanye mu kongerera abakozi ubushobozi, haba muri leta, abikorera n'abakora imirimo itandukanye itanditse mu by'ukuri, ndetse no gukingira urwego rw'abakora imirimo itanditse no kubarinda icyabahungabanya.
uko byakomeje kugenda bigarukwaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero ngo haracyari ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ibihato mu itegeko ryo gukuramo inda mu gihugu cy'u Rwanda nubwo ryemejwe muri 2018 nibwo itegeko ryo gukuramo inda ryavuguruwe rikurwamo kubanza kugaragaza icyemezo cy'urukiko, byatumye umubare w'abahawe iyo serivisi kuva icyo gihe wiyongera bagera ku 150 kugeza muri 2020. Nubwo hari bimwe byavanywemo, raporo y'iryo huriro yagaragaje ko hakirimo ibihato bituma hari abatabona uburenganzira bwabo bwo gukuramo inda, nko kuba abataruzuza imyaka 18 basabwa kujyana n'ababyeyi babo, kuba muganga cyangwa se mu bitaro ari we wenyine itegeko riha ububasha bwo gukuramo inda, kuba hari abagifungirwa gukuramo inda ndetse n'ibindi. Basabye ko ibyo byavugururwa nibura umwana ufite kugera ku myaka 12 watewe inda akaba afite impamvu ivugwa mu itegeko ituma ashaka rero kuyikuramo, yajya yemererwa akuyikuramo nta nkomyi. Gukuramo inda bitari icyaha ngo bibaho iyo byakozwe kubera impamvu zirimo kuba utwite uri umwana, kuba wakuriwe inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba wakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato. Mu bindi bibazo kandi byagaragajwe bibangamiye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda harimo nko kuba muri za gereza hagaragara ubucucike, kuba abagore bafungirwa muri sitasiyo za RIB bagorwa no kubona ibikoresho by'isuku kimwe n'abafite abana, kuba kandi hari aho muri sitasiyo za RIB abana bafungirwa hamwe n'abantu bakuru n'ibindi. Iri huriro kandi ryarebye ku bibazo byahungabanyije uburenganzira bwa muntu mu gihe cya coronavirus mu Rwanda, yerekana ko hari ibibazo byagaragaye nko kuba nubwo ubutabera bwarakomeje gutangwa hagaragaye ibibazo by'ikoranabuhanga byatumaga hari bitagenda neza, kuba amashuri yarafunze hakagaragara icyuho hagati y'abana bo mu mijyi no mu byaro mu bijyanye no gukomeza gusubiramo amasomo, ibyo bijyana n'icyuho hagati y'abana biga mu bigo byigenga ndetse n'ibya leta. Bavuze ko kandi hagaragaye ubwinshi bw'abantu bakeneye ibiribwa byiyongeraho mu by'ukuri abatakaje akazi kandi ariko bakuragaho amaharamuko, kwiyongera kw'ibiciro ndetse n'ibindi nk'uko bikubiye muri ubushakashatsi. Mu by'ukuri ni ingingo navuga yuko mu by'ukuri zikubiye mu bushakashatsi muri raporo y'iri huriro ry'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Rwanda Civil Society Human Rights Alliance, ryagaragaje bimwe mu bikibangamira uburenganzira bwa muntu mu gihugu, risaba ko hafatwa ingamba zikomeye cyane kugira ngo ibibazo bikomeze bikemuke. Muri raporo yabo y'iryo huriro kandi ni raporo yasohotse muri uku kwezi kwa 12, ikaba yaragaragaje ko mu Rwanda hari ibyakozwe mu kurengera uburenganzira bwa muntu, gusa ariko kandi ikomeza no kugenda itunga agatoki ahakiri ibibazo, isaba ko hongerwamo ingufu cyane. Nk'uko tubonye ko mu bibazo bikomeye cyane bibangamiye uburenganzira bwa muntu byagiye bigaragazwa harimo ibijyanye n'umushahara fatizo, kuko bivugwa ko umushahara fatizo ukiriho mu Rwanda ukibarwa no mwaka wa 1980, imyaka 40 irashize ntabwo wari wahinduka, abantu baracyakora akazi ariko bagahabwa amafaranga makeya y'intica n'ikize. Ikindi ni ikibazo kijyanye n'abantu baburirwa irengero, nk'uko twabonye kandi imibare y'abantu baburirwa irengero mu Rwanda iracyari hejuru cyane, ariko mu by'ukuri bagasaba ko n'ababuriye irengero bagomeza kugenda bashakishwa bakagenda baboneka vuba na bwangu nk'uko bagiye basaba cyane cyane urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ibindi bibazo ni ibibazo byo muri gereza, abantu bafungwa aho bafungirwa, ibibazo bahura nabyo umunsi ku wundi. Twabonye ko urugero nko ku bagore cyangwa se abana batoya cyane, bavuga ati abagore bashobora kubafungirwa ariko ugasanga ntibabasha kubona ibikoresho by'isuku mu by'ukuri muri za sitasiyo za RIB ziri hirya no hino mu gihugu. Ikindi ni inda ziterwa abangavu, amategeko yemera gukuramo inda akirimo ibihato ndetse n'ibindi bitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza bikibangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi rero mu by'ukuri ubushakashatsi bwagarutseho, ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Rwanda Civil Society Human Rights and Alliance, uko byakomeje kugenda bigarukwaho umunsi ku wundi. Reka rero turebere hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino. Tunyere mu gihugu cya Tanzania, mbabwire ko Perezida Dr. John Pombe Magufuli yirukanye Minisitiri wananiwe gusoma indahiro. Perezida wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuri wa gatatu yirukanye ku mirimo Francis Ndurane yerukaga rero kugirira icyizere cyo kuba Minisitiri wungirije w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyuma yo kunanirwa rero gusoma neza indahiro. Perezida Magufuli
yatangaje ko agomba gusimbuza uriya mu ministre nyuma gato y'umuhango wo kwakira indahiro z'abaminisitiri bashya 21 n'abungiriza babo 22 baheruka rero kwinjira muri guverinoma ya Tanzania wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu iherereye mu mujyi wa Dodoma. Durane Francis yagerageje gusoma iriya ndahiro inshuro zigera kuri 3 biba ngombwa ko John Kijazi wari uyoboye uriya muhango amasaba rero gusubira mu mwanya we akaruhuka. Perezida Magufuli n'abari bitabiriye uriya muhango basigaye baguye mu kantu. Nyuma rero y'uriya muhango Perezida Magufuli yabwiye rubanda ko Ministre Durane Francis agomba gusimbuzwa undi muntu. Yagize ati ndabona Ministre w'intebe andeba yitonze ati kubera ko nawe mu by'ukuri ati Durane arabo badepite badufite muri guverinoma bakomoka muri rindi. Ati turashaka undi muntu uzashobora gusoma neza inyandiko zizajya mu biro bye kandi agatahura ko ari incurano. Perezida Magufuli kandi yashimiye uriya mugabo ugomba gukomeza inshingano zo kuba rero umudepite yarasanzwe afite, gusa aca amarenga yuko impamyabumenyi ihanitse afite mu bukungu igomba gukorwaho iperereza nk'uko Perezida Magufuli yakomeje kugenda abigaragaza.